kewentenan pura ketah kebaos akeh pisan tuh kering wawidangan jagat Bali unike teh menghawinan mangkit ke sorokan dados enam sorok sejeroning pengabdi mandene sayang tata sayang tinggal di sejeroning kewentenan pura niku teh makawinan sani mangkin jagi konektivian ming ya kewentenan soroh pura kebawas lari sani kaping pertama utawi sani kaping ajeng uniki wantah ye mawaste kayangan kadunya kayangan jaga yang atur kuningannya inggian kewentenan sorok pura sani kaping kalih punike boyo je wenten dia sani je mawaste kayangan jaga dan sanije kaping 3 cakep tak wantaje kayangan jagat kayangan desa sani kaping 3 kebaos dan kayangan ngelantur sani mangkin wenten sani kaping 4 sani kebaos kayangan di seninya pura suwagina bawasang titian inggian kewentenan soroh pura sani kaping 5 wantah je kebawas pura suwo pura dadiangan
kepang kedadosan nem soro ne mangkin wenten raris ne kebaos uro dadi yeura Yoni punika naler akeh rarisane maosang uantah je ke bawah ulo kawitan dani pari pamiaselan pangrena sinarang sami sane mangkin jagi kawitin titiang gumanti mau sang kewentenan pura suwogina yang kewentenan pura suwogina duaning ke bawah suwogina mo janten dari sani ngemponin puniki uantaje sani maduwe suwogina janten pisan raris ke bawah sirike napi malih sang sani maduwe suwogina jagi mo adolang punike patuh pisan irike bedeg angkil wantah irike ring kula melantingnya sejeroning sani maduwe pekaryan dados nani niku patuh nike angkil ring kula dubur utawi ke bawah kecap ke loktah mangkin ulun cari males iki daler malih para kramo sani jegeginanipun gumanti ke segara memancing ngereh ke sani ke bawah ulama maka
tenanipun wantah ketah ke bawah sieu iben itu patut saya waktu pun nemangkin ngempon di sejeroning kewentenan pura segarenya